Nongeye kubasuhuza mwese kandi mbifuriza ibihe byiza nk'ibisanzwe mukamubwiye kubana nanjye ndakize Freddy. Reka turebere hamwe ku rugamba rwifashe hagati ya Israel ndetse n'abagwanyi ba Hamas. Nanone gahunda ni yayindi ni gukora subscribe kuri Freddy official kugira ngo dukomeze tubane dusangire ibyiza. Uyu munsi nibwo icyumweru kirangiye imirwano itangiye hagati ya Israel ndetse n'abagwanyi ba Hamas. Kuri ubu ngubu urugamba rukaba rukomeje kwangiza ibintu byinshi ndetse n'abantu benshi bakaba bakomeze gupfa. Ubushize mu kiganiro cyacu twavuze ko Israel yamaze kwambarira urugamba, aho umuyobozi mukuru w'ingabo yari yavuze ko bagiye kohereza ingabo ku mipaka yose ya Israel. Minisitiri w'umutekano wa Israel nawe yari yavuze ko bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo babashe gukora ikintu kizatuma Hamas ndetse n'indi mitwe y'abagwanyi itazongera gutekereza gushotora abuzukuru ba Abrahamu na Isaka na Yakobo. Kuri ubu rero urugamba rukaba rwikomeje, aho Israel iri kurasa mu gace ka Gaza ahasanzwe n'ubundi hari ibindiro by'aba bagwanyi, ndetse n'aba bagwanyi nabo bakaba bakomeje kohereza misile mu kirere cya Israel. Gusa Israel isanzwe ifite ubwirinzi bwo mu kirere, aribyo biri gutuma izi misile zitari kugera ku butaka bwayo. Aha wakwibaza impamvu izi misile zinjiye muri Israel kandi Israel isanzwe ifite ubu bwirinzi bwo mu kirere. Abagwanyi ba Hamas nabo nyuma yo kumenya ko ikirere cya Israel kirinzwe, nabo bahise bakoresha systeme yo kohereza misile nyinshi mu kirere cya Israel kugira ngo ubu bwirinzi bubashe kubura imbaraga zo kurinda bino bibombe cyangwa se za misile. Bivugwa ko ku munsi wa mbere w'urugamba Hamas yarashe misile zirenga 5,000 mu kirere cya Israel. Nyuma yabwo ingabo za Israel zahise zigwana n'aba bagwanyi ndetse babambutsa muri Gaza aho bari baturutse. Nyuma y'uko abagwanyi ba Hamas basubiye muri Gaza, Israel nibwo yatangiye kurasa muri Gaza ikoresheje indege z'intambara. Gusa kuri ubu ngubu Israel yatangiye kwitegura intambara ndetse n'ibitero byo ku butaka kugira ngo irebe ko yorengera imfungwa zayo zafashwe na Hamas zigera kuri 250. Aha Israel yamaze gutegura ingabo 300,000 ziteguye kwinjira muri Gaza umwanya uwo ari wo wose. Israel ikaba yahaye abaturage bo muri Gaza amasaha 24 kuba bavuye aho bari bahungiye mu masomo ndetse no mu bitaro, bitaba ibyo Israel ikinjira muri Gaza irasiga ihumeka cyose. Gusa iki cyemezo cyamaganiwe kure n'imiryango mpuzamahanga nka UN ndetse n'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi, UNICEF ndetse n'abandi bantu ku giti cyabo ndetse n'ibihugu bitandukanye. Bavuga ko Israel itakagombye guha amasaha 24 abaturage b'impunzi kandi ariyo yatumye bahunga bava mu mazu yabo ndetse no mu byabo. Byo kuvuga ko gusa Israel yabasubije ivuga ko iki ari icyemezo yamaze gufata kandi ko nta muntu ugomba kubigisha ubumuntu. Igihugu cy'Uburusiya cyavuze ko Israel iri gukoresha imbaraga z'umurengera ubwo ko intambara yarukiriye. Igihugu cy'Uburusiya cyavuze ko Israel iri gukoresha imbaraga z'umurengera ubwo ko intambara yakagombye kumagwa n'ibiganiro ndetse n'ubwumvikane ku mpande zombi. Naho igihugu cya Iran cyavuze ko ibintu Israel irimo gukora ari ibyaha by'intambara kubera ko bari kwica abana n'abagore b'inzirakarengane. Gusa Amerika yose uko ibibona, ubwo ubwato bwayo bw'intambara buri gukomeza kwigira imbere, bwiteguye gutabara Israel umwanya uwo ari wo wose. Muri Palestine abantu bakomeje gupfa ku bwinshi, aho ku munsi wo kuwa gatandatu ku itariki 14 hapfuye abantu bagera kuri 300 bishwe n'ibisasu bya Israel byagabye kuri Palestine. Naho muri rusange hamaze gupfa abarenga 1,500 muri Palestine. Naho muri Israel abantu 1,300 nibo bamaze kugwa muri iyi ntambara, naho 250 bafata amatekwa ndetse n'abandi banyamahanga bagiye bapfa barimo bapfiriye muri festivale. Iki akaba ari igitaramo cyari cyitabiriwe n'abasore n'inkumi bavuye mu mihanda yose y'isi ndetse n'abanyamakuru b'ibinyamakuru bitandukanye nabo bari gupfira aha mu rugamba. Minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu wa Israel yavuze ko ibi ngibi isi yose iri kubona ari intangiriro y'ibyo Israel igiye gukorera abagwanyi ba Hamas ndetse n'ababashigikiye. Ati ibisasu muri kubona turi kugaba birasa nkaho ari intangiriro, kuko Hamas igomba kuryozwa ibyo yakoze ndetse mu buryo bukwiriye. Gusa abagwanyi ba Hamas nabo bari gusaba Israel
Gusa abagwanyi ba Hamas nabo bari gusaba Isiraheli kutica inzirakarengane z'abana ndetse n'abandi bose batari guhangana na Isiraheli. Urwego rw'ubutasi rwa Isiraheli Mossad rwatangaje ko rwavumbuye indake cyangwa se imyobo mu gace ka Gaza. Iyi akaba ari imyobo miremire ipima metero 30 uja mu kuzimu, ndetse bikavugwa ko ari imfungwa za Isiraheli 250 zashimuswe n'abagwanyi zifungiye. Mossad yavuze ko izi ndake arizo zicamo imbunda ndetse n'ibindi bikoresho by'aba bagwanyi. Izi ndake zikaba zirimo ibyumba by'ibanga abayobozi ba Hamas bakoreramo inama z'ibanga ndetse n'abandi bategetsi bashigikiye aba bagwanyi. Ikindi wamenya ni uko izi ndake ziri munsi y'ibindi bikorwa remezo birimo amasomo, ibitaro, ibibuga by'umupira. Ahangaha akaba ariho abaturage ba Gaza bari bahungiye, ariyo mpamvu Isiraheli iri kubasaba kuhava vuba na bwangu kugira ngo ibashe kurimbura ibi ngibi byose ndetse n'izi ndake. Mu bantu bamaze gupfa muri Isiraheli harabarwamo abasirikare bagera kuri 305 ndetse n'abapolisi 48. Uyu akaba ari umubare mwinshi mu gisirikare cya Isiraheli kuva bakorerwa jenoside kugeza n'uyu munsi. Isi yose ikaba itegereje amayeri Isiraheli iri bukoreshe kugira ngo ibashe kurengera abaturage bayo. Reka ngushimire wowe ufashe umwanya wawe ugakurikirana kino kiganiro cyose. Turasaba gukomeza kubana natwe kuri Freddy Official kugira ngo dukomeze dukurikirane n'amakuru natwe turabibagezaho. Wakoze kubana natwe.